Magluto, mamipi, mamalansya, maningat anak at aliwa pa. Hapin yan ning maralas ng gagawan, di nga bekimbale. Lunis hanggang Sabado, papatingapon lang magobra kabang pangaras na naman in Domingo, mag-day off la. Uneng aliwang klaseng day off, ing gewara ring at lumpulong kasambahay, amenibat, keng miyayaliwang probinsya ning Central Luzon, anyan Domingo, February 25. Tinagon laking public hearing na ning Regional Tripartite Wages and Productivity Board at Department of Labor and Employment bang pisabyan nung kailangan ning itas ing karelang sweldo. Mera pati ang hearing keng syudad ning San Fernando. Siyempre po, uligini po ing usually rest day da rin kaya katamong kasambahay na ila naman po ing kaya katamong bali center of attention ngayon uling lalawin tamo po nung kailangan talang dagdagan na sweldo ne po. Sapat siya pa po ba itang 5,000 na minimum wage da ngayon Agpangkan Director Geraldine Panlilio ning Dole Region 3 at chairperson mo naman ning RTWPB Kenny Central Luzon. Lulto keng survey ene kanu sasapat ing 5,000 pesos minimum wage da ring abe kimbale keng panaw na iti. May karon na pong survey actually, dinurutan na po karing different provinces at karamihan naman po ing sasabihan da na ene po sapat itang 5,000. Nung nga kakitso po ating Aurora, ating Nueva Ecija, Tarlac, Katsinlangan po din. Represented la po, sinigurado mi po na ganaganang provinces, baka nita po na anumaning pisabyan, ilay maging boses da rin kayong probinsya. Dapo tagpang kampanlilyo, mayayari keng hearing ing pisasabyan ning pamagtas dang sweldo reng talapagobra kimbale. Idala tayo po king National Wages and Productivity Commission para po i-review de. So, malyari po sigurong another month or 2 months, no? I-publish tayo pa po ita. Okay. Baka nita po nung ating magsabing it's not enough or atin la pong issues, then pwede dala pong i-raise. Pasalamat neman ning meto nga kasambahay iba't Mariveles Bataan. Uling midinan la kanong pamikatagon ipasyag ing karelang pilubluban dikil keng sweldo. Ayos po naman dahil na ano namin yung mga kahilingan namin o yung kadagdagan sa sahod. Na marami kaming naalaman, natututunan sa kanila. Bukod keng Dole at RTWPB, tinagon la naman keng hearing deng manungkulan amenibat keng National Economic Development Authority at Department of Trade and Industry. Kaya be po, i-Art Consuelo, ako, ing kaya kayong talasuyo, Felix Kapati Barrios, ating pusong makabalen.